Sizobheka udaba ngibukelo khona ekhaya lokuthi kuphahlwa kanjani noma emanzini kungenwa ndlela bani. Before selapho uyazi thina sicala kuphi. Jehova namandla Nkosi yamakhosi mongcwele ngiyakhuleka mdalezi womhlaba uNkulunkulu ophilayo mabe kuhle Nkosi yamakhosi emagumbini amanye omhlaba wonke umuntu okhona emhlabeni unemali akanamali uyagula kakhulu uneyinkinga kazinkinga umphumelise Nkosi yamakhosi nciphisa Nkosi iyinkinga abhekane nazo wonke ongibukeka namandla Nkosi yamakhosi enginawe kukhuleke siza abantu abaphile Nkosi ababe nemathemba Nkosi abaphumele Nkosi lasebalahliwe bangakahle iyawulunga amalanga wafana uNkulunkulu ongcwele kubona amandla bakube kuhle Nkosi yamakhosi uMahlakha imisi ne kuhle bakufunaka kwenzeke kodwa igama kaJesu nangezidalwa amadlozi maseke emhlabeni kuzokhanya la kuvale khona uzawuvuleka uNkulunkulu ophile la kuvale khona umuntu usengavula omnye umuntu la kuvale khona uNkulunkulu usengavula uNkulunkulu amandla ngongcwele makube kuhle uze phakathi amen. Mbone khona ekhaya uthemba bese uyakholelwa. Abantu abaningi bayakopela ubone umuntu aphahla ngembuzi noma ngemvu nawo kopulingisene yena asibheke isimo sakho ukuthi sidingani. Uma uyongena emanzini ungabona baphethe amabhayi amhlophe nabovu na green na yellow namnyama nanje nawe wenze lokho akubheke kuwe ukuthi lesimo sakho sivuma ini lesithunywa sakho laba ngasekho emhlabeni ukuze basondele kuwe yini abadinga ukuthi uyembathe noma ugeze ngayo ukuze ukwazi ukuxhumana nabo. Ungaboni lo muntu lo aphethe ibhayi eligreen nawe usofaka ibhayi eligreen ubona umuntu entabeni nesnef nempepha nawe usokopela kuye lezo zakho strong lithi nawe ethula impepha ungakopele asinazi iphiwo efana nakho asinalo ibizo olifana nakho asinamadlozi afana nakho kepha emeli wazi ukuthi nawe nesiphiwo sakho nabani nesiphiwo sakhe akusithi sonke futhi esineziphiwo zekulapha abantu omunye isiphiwo sokuthi akhuleke kuphela abantu babonke bamuphe imali omunye akhe izimbiza omunye athwasise omunye afaka abantu emanzini omunye kuningi ngibole khona ekhaya. So ke umuntu nomunye isiphiwo esona emhlabeni funa ukuthi isiphiwo samanye ungena emanzini sidingani. Lo nto ngihlolela uthi kimi kudingakala ini ngoba anikwazi kube u10 niphatha bakhandela amhlophe nonke kukhona afethe kuye unungele ikhandela eliye ngoba ayifani lezinto kungakethi sigcina ini is profit ombukelo khona ekhaya. Mina mawubele lakhe ngiyakuthatha umkhambi sentabeni ngiphathela ukuthi nokuthi ngifike ngikuphahlise bavele bakine ebusukulele bakhulume nawe ngenze ukuthi ngithathe sabesemanzini ubone into azange uzuyibone emanzini uma unikela jika imali phakathi ngikuqhumenze nedalwa zakho zikhulume nawe into yakho ikhanya ibe yinhle mbukelo khona ekhaya asinazo iphiwo efana nawo nendlela mesicele ngayo futhi ayifanani. Kunabantu abaqentele emathuna kodwa kwenzeki lutho ukosi ukuthi kuza ahambe anake ini umuzi akhe indla kagogo kuvuleka into zakhe mhlawumbe kunefanga ngiqentele amathuna nginake ikhala kithi kuvuleka into zami but the more ngikhuleka ngithandaza kwenzeki lutho. So ke ungafuni kwenza into ifane nomunye umuntu mbukelo khona ekhaya asiphiwanga ukufana kwazi lokho indlela eliqhubana ngalo idlozi lakho nethunywa zakho ithwele kuphi eyinhloleni mbukelo khona ekhaya. Kunabantu abaningi asebakhuleka kubathandaza bakhuleka still kumendawonye bantu besilisa abahlali kuye bantu besimama abahlali kuye yela sukume lapha emsamo yokucela umuntu wesimama uyocela umuntu wesilisa uyocela uba nemoto ucela ukwakha umuzi wakho ngoba ungathi ngathi emhlabeni uyaziphilela nje lento yifune phansi ukuthi yiphi indlela lenze ngihambe mbukelo khona ekhaya. Mina ngisebenzile kakhulu babule bakhona emakhaya nginelakhe yomsebenzi angasebenza into eningi kakhulu MCV mayifakiwe yaphila iviba kangibisi kodwa ngalibe ngisebenza kwesinye isitolo ngasebenza almost 8 months lokhu ngekho permanent lokhu ngihamba ngiyakubaba oyinyanga afika angigezisi futhi angahambi futhi ke indaba zakho msuhamba uyikhuluma ukuthi inyanga ngenzeke ukuthi yangenza ukuthi ungakwenza ungayikhiphi indaba zasesigodlweni ngaphandle unless mabe akwenza izinto ezikhohlakele mhlawumbe kulala nawe mhlawumbe akuphumisa bengcunu lo ngakukhuluma but mangithi hamba ufutha hamba ugeza hamba uphalaza hamba phahla nje ungakusho lokho lale gcina lenyanga sengihambe kuyo almost vele 8 months ngoba ngaqala ukuze ngithole lo msebenzi yathi kumbenyanga lalena hambe ekhaya kini mawufika ngasekhaya kini kunto sekushona nje ilanga wasibeka isikhathi
ungiphathele impuphu nobisi ufike uphahla. Ngakungakase kungize leyo nto leyo. Ngathi mangenza ngoLwesihlanu uMsombuluko bangibize office. Bathi cha sokusesikhathi eside yazi. Sicela sisale kuba permanent mase sizokhola imali enkulu njalo labanye. Usungena isikhathi lesi uphuma ngalesi usufana sesi casual kahle kahle wethathina. Hawu ngempuphu nje nangobisi uma ukholwa uthemba. Into zakho uloku uzibheka uyihlola uzoyibona ucha phambili. Uma uloku ukhuleka lomphelo basopa.